Ka Henyo Trap Idol Season 1. Bala peniat da ka Henyo Trap Association. Haka arpunru terik urempang arajar alpuar hamairang. Kelakut no hapadang ke jingsyong kun bat ipu iping baha. Ya ka Henyo Trap Idol Season 1. Lapan kut no daga grand finale haka baga samla da pila kamti meri pongrup. Kalay ora ekanam job kemaningkong jong kate ke jingya kopruai. Haka ne ka Henyo Trap Idol Season 1. Kila dan hadu arpo prangut kinau simenta na keleng jong karilum kasi bagan thup naruk ki samla shenrang bat kantei baru ki kana arit ka dapila kamti meri pongrup kabalai ora ekanam ladu kelakuru harengkat ka song pisa ba arpo hajar tingka harengkat ka trofi bar ka sernot usamla Karvin Roy karmo plang ubawan haka kandan baar uyo kasan hajar tingka katbae kanam balai layo do usamla dayo medi dingdo bat yo eka kusnam sung pisa ba shipo hajar tingka. Nalor kine kilay ngut, kidan adu shipo ngut ki consolation prize, balasa maringkat ki sernat. Ha kaneka sngi la pensyong syed iki pajba, da kinong tem DJ, bakan thup na u DJ banlum, bat na u DJ yanki. Ha kaneka jinga kopruai, lawan bansa kilang ru, uba mix star marngar, uba lawan kum ukongsan, haka jaka uba estan sing jana nongbet, uba klamla banwan, nakadaw ke jing shitom, nangta uba osbon karjana, kum usembut kongsan. Ladon langru upastor Shanlang Warjeri, ba kitbok taba uberi presiden ka All Meghalaya Dancer Association, ka kong Madonna Langsti, ba Ori Stars Imtua, ba artis rentatiang uberi vice president ka Henyo Trap Youth Council Northwest Khasi Hills District, bat kiwe-kiwe. Uba mix star marangar, uberi ru presiden juga kongres mutarasyan, haba keren kum ukongsan, ulai kuble ka Henyo Trap Association, hapo kejingelam usamla Gabriel Timolong, kum u presiden bakalala menpelong ya kebakum kene kajing kop ruai kabalong shibenta kajing pen i ki kun samlai ya kisap ruai uba mix star marngar hakane gasngi ulai tiru daga cek kebal arlak tingka hau presiden ka Henyo Trap Association usamla Gabriel Timolong ya kabal ai da uba estan sing jana nongbet hakane gasngi nalor ukongsan layo ru kijing keren na uba osban karjana ba artis rentatiang bat kiwi-kiwi. Halaki jong kikot ando kita minot riang sa prang bapin ng kiw ya kapuro pun sabi bapin ng riman riw kat pagang imha pertay golok samla samhay na dusor hadu kendong kapur kanila poy bastang loki kam na jong dan shuyak milti dang manyogi kam dalam kebacangan Bersyukur magya Hakilan isurang strong Lato kaitan siya Kansyumpe ka bangkarong Pertay ba si monsi Kajing impo balungkot Lagan na dokim sni Bangilat na kajunjong Today you eight talent Naga Brio Neutral ngait ba ninang kiyo ka standard nagaway kapor sa gaway kapor ninang raise ka standard jong kini ka Henyo Trap production kini ka Henyo Trap Idol kini ka season 1 kenang ba ninang kiyo nagaway kapor sa gaway kapor kembong itu iba mene naga Henyo Trap Idol nilawan po si Indian Idol ang reyagi siya the cranbed kakut ang haga Indian Idol nomor we are Indians Oman po ka American Idol tam Amerika wala baju ka American Idol. Andre dang na daw jong ka da cranbed jong ka prize nene kata ka competition nila ban po siru sa tayo na ginu gila ban ya po American Idol nene ka British Got Talent kumbagilong ban peni ya kata talent. Tong bangan ong ebi kene gowe sikintin kalong ba ka talent ru kadon ka standard. Kene ka dewe ke jingsdang kene ke season 1 kene ke first time nih kene ke season 1 dengan ngej ba ka Henyo Trap production kan upset lagi jong standard kenang bingila bang poy nagawe ka kalian sa gawe pa na benda kene ka program yiktik kaday na kaliang jong ka terteng den yata kadaw ba yihapan support ya kene ka program jong ba kabrial molong uday dong kena jong kadang time ke jong pi ngakarpat ya pi ba man kasmem
Bonsa pelong ya kene program hakane ka area district Semai ke Jongi nalem Jongi kasem ni ya dan kan pat hi pat ba don kono ka jinge abi dei ikang bijeng bijeng kun samla jong kene kata ni ya don kan pat hi ngapor sepor khampa ni ba kabar mulong ba ibni aja kene ka program bang kentui bebe bat pele manusna ngasat keren yang pi samla ba kasat ka kemen kasat kan gojak ya karwai gojak ya kalau kemen kasat mesti kan gojak ya nai persengap ini kita sorkar mau cari keren ba kin pensiongying ya bi biari ba kasat keren ngapor ba tidak bertutu wei man wei kun samla jong kan ka bring no trep ya kata hok jong pi kilong kepa jong kan ni kesnong penen mission penen miong mairang kibalayan mersaki ya kani ka program jong kini ka new trap idol jong kini samla kani ka penki mesin ya ki samla bakin ya ki excited ya bakum kini ki program khnang ba kajing sneu jong ki samla baro kajing thumu ba sneu jong ki kan weng haba gedon kum kini ki jai sport ki ba pher kibai piyai pun kre nakapor sakapor ngawanang ni kandai ka program ngajonga kajing syakum sibkas hendrai ngadap ka kajing keman ka bakrau bat ngadandro kajing snodiau pendiat namaru sibkas sekolah pendai ka program beliau iru yakini ki pustar ki belata iba instansing jana nombet ibadai sibkas sakani kapor hendrai bepli kumnor le yopang mata berasitayau imla su banmi ban lek aten seki program ki befer namar kata kadau hakane kapor ila phun kerki yanga bangan dan rekat bati ha bakum gane ka program kalong kasin ke bedengkong yanga banyo ban yeng ha bakum kini kirensan ki bahe kumne kumakalong hakane kapor namar kate kapor ka bakhyat habang asyong angko ngasngola khnyu dengan daruhang ni poste pan ngasusaat ke mesin pada baro ngas ngobanong bagi kami kikpa kin kersan ni bakum kini kis kun samla kibala banle ya kani kakam kababha kumde kumbakalong ni ba kani kajing sungsit sungsngan kajing pia kani ka madan kalong ko wei na kabanda kalong ka kajing pengki ya kam sem da donor kajing pi kumno ban like le kajing pang kajing krau bat kajing sneu kajing de kiba panbuat bat kiba bonjat kajing sneu kiba mi akan dika perkai kam de banong ba ni chukin sting tang badan hayin kijing perkhat kimi bonjat rei namar ki don gini kijing yele kai kunni kumbakalong menta ngaso ban ai pulai sibone ya kini sama ki bala penya ya kane kopor bat kijing mat chu perkhat yang pigi kun samla khamtam gini ki badang khabrit kan laj bai chakane kim don su kanu no ju perkhat da kum waipat kane kan yalam sek waipat kelinti ko ba toyai pen kre toyai le e kini ki jai kam nang bagi weru kinong kanuksa kalongdin hadin habodru kamdai ban kuno tang hafi samla ba penihat menta ndrek ni ai ba kani kan yaine sijunom yaki samla tang bagi samla kinong bertibreu ki bertiblai ki ai paro ki jingdan kam ki jongpi nagalyang iba instansing jananong bet iong ba yang apa laradon kanu keporu nin yele kat bala pan kentiu yakini ki seng ki badan kum kini ki program nang ba kini ki samla kinla ban wengno yak jing sneu baro katang yai ban na kapor sekapor kat ba nga kren ha kanu jakar yakini ki jing sneu ni ai kentu yapi ha ki snong ki thau bat khamta ma kane ka nongba kalong ka headquarter jo kane ka district ke bathmai ke jongi ni sukmen gane kalong ke sen ke banengkong mangayui bakane ke jing pengkre ke jong pi kalong ke bayai baik ke bayariti bangi kermen makalong ke bajok kisni ke benwan baro ko ki pajba be kenma ba bagi ki dan kinong kersan ki khun ki ti ki jongi ini snok tilang na ka por se ka por bakine kirang ba ki kersan ki persang ban don ke mesti men snok ti bagi khun samla ailat ye kiru bakin mi pau bakin mikmat thaga no kopor ko baki don ke jingwa nang ba ka lawe jong ikun gifti kanlong
kabut kabur kababha makin yayo ganyas dokti na kapor sa kapor bakine ki baro kinlong kibayay beg na kabenta kajimbha jong kalaway kajong ikon kikti balapha lengba iba instansing yang ber sesuatu betul. President Gabriel Molong. And the third prize, Jumka Hinyo Trap Idol Season 1 Grand Finale Valencia E Dia Meri Dingo Kapti Banda. Okay, the second prize goes to Kevin Roy Karma Flag. Any guesses? Any guesses? Okay. The winner of this competition, Jonga Hinyo Idol Season 1, goes to the one and only Valencia U Shaka Valencia E. Berkedek. Oh gitu. Valencia E, the one and only. Ketang imuk tu. Ida bila kapten aja punya. Ini kalau yang guys. Congratulations. Memetos. Okay,